Policerok Kephek mani khwnei yaktun khlaimung Bania khlaimung rok Kasoknani Thangwi Urnanglaikha Panisagarni thanani Jolabasa Hatio Lugurokni koksil chamung police tangphang Siburanjan Debnath Hatini mungui kok chaya sama ganang yagulono joto Hatini Bania Khwlainairogno lamao ongkhori police ni malkhung khungnei kasui khaduma Urnanglaikha বেশি করে ওই দাঁড়াও 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 না ওই দাঁড়াবে দাঁড়াবে ওই দাঁড়াবে सर 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 प्लीज 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 আপনি 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 এখন এটা বক্তব্য দিবেন পানিসাগর জেলা এখন জলাবরাতে যদি পুলিশ আদরে গেলে আপনি আগুন লাগাবেন এটা বলেছেন আপনি বলেছেন আমি সামনে ছিলাম আমি মিডিয়ার লোক আমি সামনে ছিলাম আমি সামনে ছিলাম Class 10, 12 pioneer ni ba uwe kya kotma kaham. China Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students ni ba uwe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba uwe hinke na wana ni nai ek mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4,500 monthly mari nai. Seats moha limited and ba uwe Dai free na umbo number of contact khedi tre admission la rodi. Dangai ma dangai fani simi chibrei mutai khlaijakai faimani tabubo joto raida ko siwino bisi burum hohom dodom klai palaijagai tongo.
Chibrei mutaino ruksawi hastini joto lokurogno hamjakma khuloma yafaru Triprasa amsai shakbaithang naigoljak hangkor nokni bwkhakti. Tini hai kwthar sal jotoni baginok kaham tongthun tei hamani tobuthun. एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address: Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey.